Он спрашивает, что ты читаешь. Fragt, was du liest. Fragt, was du liest. Я скажу тебе, когда он придет. Ich sage dir, wann kommt. Ich sage dir, wann kommt. Плохо, что он всегда все забывает. Es ist schlecht, dass immer alles vergisst. Es ist schlecht, dass immer alles vergisst. Он хочет знать, едем ли мы в город. Will wissen, ob wir in die Stadt fahren. Will wissen, ob wir in die Stadt fahren. Я вижу, что ты болен. Ich sehe, dass du krank bist. Ich sehe, dass du krank bist. Он спрашивает, сколько человек работает в вашем офисе. Fragt, wie viele Menschen in Ihrem Büro arbeiten. Fragt, wie viele Menschen in Ihrem Büro arbeiten. Он обещает, что даст мне свой фотоаппарат. Verspricht, dass mir seine Kamera gibt. Verspricht, dass mir seine Kamera gibt. Ты можешь мне сказать, когда ты едешь в Гамбург? Kannst du mir sagen, wann du nach Hamburg fährst? Kannst du mir sagen, wann du nach Hamburg fährst? Я не знаю, сколько это стоит. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Я спрошу его, что он возьмет. Ich frage ihn, was nimmt. Ich frage ihn, was nimmt. Мы много общаемся с моими друзьями.
Meine Freunde und ich haben viel Kontakt. Meine Freunde und ich haben viel Kontakt. Каждые пару недель у меня выходной. Alle paar Wochen habe ich frei. Alle paar Wochen habe ich frei. Я никогда не должен был делать уроки. Правда? Ich musste nie Hausaufgaben machen. Ehrlich? Ich musste nie Hausaufgaben machen. Ehrlich? У меня было так же. Das war bei mir auch so. Das war bei mir auch so. Выскажи свое мнение. Sag deine Meinung. Sag deine Meinung. Я нахожу это неплохим, или я считаю это неплохим. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das nicht schlecht. Я это вижу по-другому. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Я не хочу терять время. Ich möchte keine Zeit verlieren. Ich möchte keine Zeit verlieren. Посмотрите на график. Sehen Sie die Grafik an. Sehen Sie die Grafik an. Моим любимым предметом в школе была история. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Я проверяю свою электронную почту каждый день. Ich checke meine E-Mails jeden Tag. Ich checke meine E-Mails jeden Tag. Мышка лежит рядом с клавиатурой. Die Maus ist neben der Tastatur. Die Maus ist neben der Tastatur. Ноутбук стоит дороже, чем планшет. Ein Laptop kostet mehr als Tablet.
Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Планшет намного легче, чем ноутбук. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Я лучше останусь дома, вместо того, чтобы в такой дождь совершать экскурсию. Ну, оставаться. У нас глагол для этого bleiben, zu Hause, да, дома, лучше, либо. В такой дождь мы скажем bei solchem Regen. И совершать экскурсию, это как бы дословно экскурсию делать. Экскурсия einen Ausflug и глагол совершать это machen. И смотрим. Ich bleibe lieber zu Hause statt bei solchem Regen einen Ausflug zu machen. Ich bleibe lieber zu Hause, statt bei solchem Regen einen Ausflug zu machen. Вместо того, чтобы на меня злиться, сделай, пожалуйста, домашнее задание. Итак, глагол злиться, sich ärgern. То есть, что у нас получится? Mich, да, на меня mich. Сделай. Мы как бы обращаемся к человеку, с которым мы на «ты», повелительное наклонение, mach, да, пожалуйста, bitte. И домашние задания, die Hausaufgaben. И смотрим. Statt mich zu ärgern, mach bitte die Hausaufgaben. И смотрим вариант. Statt mich zu ärgern, mach bitte die Hausaufgaben. Вместо того, чтобы отнести старый компьютер в ремонт, она купила себе ноутбук. Старый компьютер. Den alten Computer. В ремонт. Zu Reparatur. Отнести, нести, bringen. Купила. Да, глагол kaufen. В прошедшем времени kaufte. Себе. Sich. Ноутбук. Einen Laptop. Попробуйте построить предложение самостоятельно. И что у нас получается? Statt einen alten Computer zu Reparatur zu bringen, kaufte sie sich einen Laptop. И смотрим. Statt den alten Computer zur Reparatur zu bringen, kaufte sie sich einen Laptop.
Следующее. Вместо того, чтобы в такой дождь оставаться дома, они идут гулять. В такой дождь, в этот дождь, можем сказать. Bei diesem Regen. Дома. Zu Hause. Оставаться. Глагол bleiben. Идти гулять. Spazieren gehen. И смотрим. Statt bei diesem Regen zu Hause zu bleiben, gehen Sie spazieren. И немецкий вариант. Statt bei diesem Regen zu Hause zu bleiben, gehen Sie spazieren. Вместо того, чтобы позавтракать дома, господин Шнайдер идет в кафе. Завтракать frühstücken, дома zu Hause, идет идти gehen и в кафе идти куда? Ins кафе. И переводим. Statt zu Hause zu frühstücken, geht Herr Schneider ins Café. Statt zu Hause zu frühstücken, geht Herr Schneider ins Café. Вместо того, чтобы позвонить своим родителям, она написала им электронное письмо. Итак, звонить anrufen своим родителям ihre Eltern. Она написала. Здесь мы будем использовать perfect. Значит, sie hat geschrieben, им, ihnen, электронное письмо, eine E-Mail. И попробуйте записать это предложение самостоятельно. Итак, statt ihre Eltern anzurufen, hat sie ihnen eine E-Mail geschrieben. И смотрим. Statt ihre Eltern anzurufen, hat sie ihnen eine E-Mail geschrieben. Значит, наша частица zu заняла место между глагольной приставочкой и самим глаголом. И переходим к следующему обороту, когда у нас оборот переводится отрицанием «не» и глаголом, который является деепричастием. Итак, значит, возвращать zurückgeben, да, то есть давать назад zurückgeben, мне, mir, мой паспорт, meinen Pass, да, наш оборот ohne, и заглядывая вовнутрь, смотря вовнутрь, у нас глагол есть hineinschauen. То есть глагол с двух частей, поэтому наша частица zu будет стоять внутри. И что там у нас получается? Der Polizist gibt mir meinen Pass zurück, ohne hineinzuschauen. Давайте посмотрим. Der Polizist gibt mir meinen Pass zurück,
ohne hineinzuschauen. Мы несем наши чемоданы сами, не взяв носильщика. Ну, нести tragen, наши чемоданы, unsere Koffer, сами, selbst, и носильщик Gepäckträger, то есть мужской род. И глагол брать nehmen. Wir tragen unsere Koffer selbst ohne den Gepäckträger zu nehmen. И смотрим немецкий вариант. Wir tragen unsere Koffer selbst, ohne den Gepäckträger zu nehmen. Водитель едет через перекресток, не останавливаясь. Водитель. Der Autofahrer. Через. Это у нас будет предлог über. Перекресток. Die Kreuzung. И останавливаться глагол halten. И у нас получается der Autofahrer fährt über die Kreuzung ohne zu halten. Der Autofahrer fährt über die Kreuzung ohne zu halten. После душа господин Шмидт едет сразу в офис, не завтракая. После душа. Nach dem Duschen. Значит, ехать. Fahren, fährt. Сразу. Sofort. В офис. Ins Büro. И завтракать. Frühstücken. И что у нас получается? Nach dem Duschen fährt Herr Schmidt sofort ins Büro, ohne zu frühstücken. Nach dem Duschen fährt Herr Schmidt sofort ins Büro, ohne zu frühstücken. Следующее предложение. Министр продолжает говорить, не отвечая на вопросы. Ну, министр – это der Minister. Продолжать говорить spricht weiter, то есть говорит дальше. Отвечать antworten на вопросы auf die Fragen. И смотрим. Der Minister spricht weiter, ohne auf die Fragen zu antworten. И смотрим. Der Minister spricht weiter, ohne auf die Fragen zu antworten. Он продолжает работать, не делая перерывов. Значит, продолжает работать, работает дальше. Arbeitet weiter. Перерывы. Pausen. И делать machen.
И у нас получается arbeitet weiter ohne Pausen zu machen. Arbeitet weiter ohne Pausen zu machen. Последнее предложение. Все сидят, ничего не говоря. Alle sitzen, ohne etwas zu sagen. Alle sitzen, ohne etwas zu sagen. Компания наняла меня для проекта. Die Firma hat mich für das Projekt angestellt. Die Firma hat mich für das Projekt angestellt. Я должен сделать завтра презентацию. Morgen muss ich eine Präsentation halten. Morgen muss ich eine Präsentation halten. Запишите себя с помощью телефона. Nehmen Sie sich mit dem Handy auf. Nehmen Sie sich mit dem Handy auf. Вы свободно говорите по-немецки? Sprechen Sie flüssig Deutsch? Sprechen Sie flüssig Deutsch? Sprechen Sie flüssig Deutsch? Игра была супер плохая. Das Spiel war mega schlecht. Das Spiel war mega schlecht. В следующий раз точно получится. Das nächste Mal klappt es bestimmt. Das nächste Mal klappt es bestimmt. С ума сойти, как здесь здорово! Wahnsinn, ist das toll hier! Wahnsinn, ist das toll hier! Этот клуб проиграл игру. Der Verein hat das Spiel verloren. Der Verein hat das Spiel verloren. Вы потеряли ваш телефон. Sie haben Ihr Handy verloren. Sie haben Ihr Handy verloren. Встречаемся сегодня в 17 часов? Согласен. Treffen wir uns um 17 Uhr? Einverstanden. Treffen wir uns um 17 Uhr? Einverstanden. В понедельник в кино?
мне это подходит. Kino am Montag, das passt mir gut. Kino am Montag, das passt mir gut. Вам нужна крепкая обувь для походов. Zum Wandern brauchen Sie feste Schuhe. Zum Wandern brauchen Sie feste Schuhe. Температура в пещере почти всегда ниже нуля. In der Höhle liegt die Temperatur fast immer unter 0 Grad. In der Höhle liegt die Temperatur fast immer unter 0 Grad. Прошу прощения, где я могу найти вокзал? Verzeihung, wo finde ich den Bahnhof? Verzeihung, wo finde ich den Bahnhof? Извините, эта ошибка больше не повторится. Entschuldigung, dieser Fehler kommt nicht mehr vor. Entschuldigung, dieser Fehler kommt nicht mehr vor. Постер висит на садовом домике. Ein Poster hängt am Gartenhaus. Ein Poster hängt am Gartenhaus. Они вешают бумажные фонарики на дерево. Sie hängen die Lampions in den Baum. Sie hängen die Lampions in den Baum. Комната полностью меблирована. Das Zimmer ist voll möbliert. Das Zimmer ist voll möbliert. Пришли аттестат по электронной почте. Schick das Zeugnis per Mail. Schick das Zeugnis per Mail. Мышь в качестве домашнего животного – это точно не для меня. Eine Maus als Haustier, das ist nichts für mich. Eine Maus als Haustier, das ist nichts für mich. Я хотел бы чаще путешествовать. Ich würde gern öfter verreisen. Ich würde gern öfter verreisen. На твоем месте я бы an deiner Stelle würde ich an deiner Stelle würde ich
Ферма на продажу. Bauernhof zu verkaufen. Bauernhof zu verkaufen. Ты можешь купить несколько томатов? Kannst du ein paar Tomaten besorgen? Kannst du ein paar Tomaten besorgen? Я дам тебе один совет. Ich gebe dir einen Rat. Ich gebe dir einen Rat. Я люблю слушать по радио рок. Ich höre gerne Rock im Radio. Ich höre gerne Rock im Radio. Последний шаг при покупке онлайн– это оплата. Der letzte Schritt beim Online-Kauf ist die Bezahlung. Der letzte Schritt beim Online-Kauf ist die Bezahlung. Красный цвет представляет любовь. Die Farbe Rot steht für die Liebe. Die Farbe Rot steht für die Liebe. На деревьях висят листья. An den Bäumen hängen Blätter. An den Bäumen hängen Blätter. Моя карта заблокирована. Meine Geldkarte ist gesperrt. Meine Geldkarte ist gesperrt. Могу я попросить тебя об услуге? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Твоя виза еще действительна? Ist dein Visum noch gültig? Ist dein Visum noch gültig? Она гуляет по бульварному кольцу в Вене. Sie geht in Wien am Ring spazieren. Sie geht in Wien am Ring spazieren. Вы хотите билет туда и обратно? Нет, только в один конец. Möchten Sie ein Ticket hin und zurück? Nein, einfach, bitte. Möchten Sie ein Ticket hin und zurück? Nein, einfach, bitte. Где вы хотите сидеть? У прохода, пожалуйста. Wo möchten Sie sitzen? Am Gang, bitte. Wo möchten Sie sitzen?
Am Gang, bitte. Вы хотите билет для второго класса? Möchten Sie ein Ticket für die zweite Klasse? Möchten Sie ein Ticket für die zweite Klasse? Театральная постановка выходит на сцену. Das Theaterstück kommt auf die Bühne. Das Theaterstück kommt auf die Bühne. Что вы выбираете? Wofür entscheiden Sie sich? Wofür entscheiden Sie sich? Она работает на себя и больше не имеет начальника. Sie ist selbstständig und hat keinen Chef mehr. Sie ist selbstständig und hat keinen Chef mehr. Она использовала свой шанс. Sie hat die Chance genutzt. Sie hat die Chance genutzt. Сделай один шаг вперед. Mach einen Schritt nach vorne. Mach einen Schritt nach vorne. У тебя есть листок бумаги для меня? Hast du ein Blatt Papier für mich? Hast du ein Blatt Papier für mich? К сожалению, госпожа Манкель не на месте. Frau Mankel ist leider außer Haus. Frau Mankel ist leider außer Haus. Позвоните еще раз завтра. Да, хорошо. Rufen Sie morgen noch mal an. Ja, in Ordnung. Rufen Sie morgen noch mal an. Ja, in Ordnung. Лукас должен остановиться на светофоре. Lukas muss an der Ampel halten. Lukas muss an der Ampel halten. Я хотел бы узнать, могу ли я припарковать машину где угодно. Ich möchte gern wissen, ob ich das Auto überall abstellen kann.
Ich möchte gern wissen, ob ich das Auto überall abstellen kann. Иди мимо торгового центра. Geh am Kaufhaus vorbei. Geh am Kaufhaus vorbei. Иди всегда прямо. Geh immer geradeaus. Geh immer geradeaus. Я читаю статью в газете. Ich lese einen Artikel in der Zeitung. Ich lese einen Artikel in der Zeitung. Есть и другой способ. Es geht auch anders. Es geht auch anders. Исследования показывают, что Untersuchungen zeigen, dass Untersuchungen zeigen, dass я против автомобилей в центре города. Ich bin gegen Autos im Stadtzentrum. Ich bin gegen Autos im Stadtzentrum. Сколько тебе нужно времени на дорогу на работу? Wie lange brauchst du für den Weg zur Arbeit? Wie lange brauchst du für den Weg zur Arbeit? Он обрабатывает фотографии на компьютере. Er bearbeitet Fotos am Computer. Er bearbeitet Fotos am Computer. Оставь свободное время в твоем расписании. Lass freie Zeiten in den Lass freie Zeiten in dein Lernplan. Lass freie Zeiten in dein Lernplan. Приходи прямо к нам. Komm direkt zu uns. Komm direkt zu uns. Мой начальник очень опытный. Mein Chef ist erfahren. Mein Chef ist erfahren. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop
ist nicht so leicht wie das Tablet. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Я люблю быть на улице, так у меня снова появляются идеи для проектов. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Я получил очень много лайков. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Что это значит? Was soll das? Was soll das? Они очень активные. Sie sind super aktiv. Sie sind super aktiv. О чем идет речь в тексте? Worum geht es im Text? Worum geht es im Text? Я хотела бы оставаться на связи с моими друзьями. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ты знаешь фильм «Красные браслеты»? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Действие фильма происходит в Берлине и der Film spielt in Berlin und der Film spielt in Berlin und действие фильма нелогично. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Актеры были просто великолепны. Die Schauspieler waren einfach toll. Die Schauspieler waren einfach toll. Первое место. Я выиграл.
Erster Platz. Ich habe gewonnen. Erster Platz. Ich habe gewonnen. Жених и невеста носят кольца на пальце. Das Brautpaar trägt Ringe am Finger. Das Brautpaar trägt Ringe am Finger. Когда моя подруга уезжает, то в этом случае я грущу. Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin ich traurig. Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin ich traurig. Сегодня у меня плохое настроение. Heute habe ich schlechte Laune. Heute habe ich schlechte Laune. Она получила на день рождения открытку. Sie hat eine Karte zum Geburtstag bekommen. Sie hat eine Karte zum Geburtstag bekommen. Как хорошо, вы женитесь. Wie schön, ihr heiratet. Wie schön, ihr heiratet. Ты придешь сегодня? Без понятия. Kommst du heute? Keine Ahnung. Kommst du heute? Keine Ahnung. Он приходит всегда слишком поздно. Я злюсь на него. Er kommt zu spät. Ich bin echt sauer. Er kommt zu spät. Ich bin echt sauer. Они приносят с собой что-то поесть. Sie bringen etwas zu essen mit. Sie bringen etwas zu essen mit. Представьте себе, меня пригласили на собеседование. Stellt euch vor, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Stellt euch vor, ich habe ein Vorstellungsgespräch. То есть дословно у нас получается «у меня собеседование». У нее есть работа наряду с учебой. Sie hat einen Job neben dem Studium. Sie hat einen Job neben dem Studium. Он заявляет о краже в полицию. Er meldet einen Diebstahl bei der Polizei.
meldet einen Diebstahl bei der Polizei. С паспортом вы можете пройти через границу. Mit einem Pass dürfte sie über die Grenze. Mit einem Pass dürfen Sie über die Grenze. Mit einem Pass dürfen Sie über die Grenze. Нам нужны стеклянные шары и гирлянда, чтобы украсить елку. Нам нужны wir brauchen стеклянные шары, шар, кугель, их много шаров, кугель и стекло, глаз. Значит, глаз, кугель и гирлянда. Значит, из чего состоит гирлянда? Она состоит из лампочек, это лихтер, и цепочки, кette. Eine Lichterkette. Елка. Den Tannenbaum. Мы будем украшать кого что. Den Tannenbaum. Украшать. Schmücken. И постройте предложение из уже готовых немецких слов. Здесь вы можете поставить на паузу и записать самостоятельно данный пример. А мы будем проверять. Wir brauchen Glaskugel und eine Lichterkette, um den Tannenbaum zu schmücken. Wir brauchen Glaskugeln und eine Lichterkette, um den Tannenbaum zu schmücken. Мы совершаем прогулку, чтобы осмотреть достопримечательности. Но совершать прогулку – это дословно сделать прогулку. Прогулка по-немецки einen Spaziergang. Достопримечательности – die Sehenswürdigkeiten и осматривать, осмотреть, besichtigen. И у нас получается Wir machen einen Spaziergang, um die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Wir machen einen Spaziergang, um die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Wir machen einen Spaziergang, um die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Я звоню Паулю, чтобы напомнить ему о нашей встрече. Итак, звонить, anrufen, и здесь у нас будет глагол делиться на две части. Напоминать, напомнить, sich erinnern. Встреча, наша встреча, unser Treffen. И если мы будем говорить ему, это дательный падеж в русском языке, в немецком это будет винительный падеж. И здесь у нас будет местоимение в винительном падеже in. И постройте предложение самостоятельно. Запишите его в тетрадочку, так вам будет запоминаться быстрее. Итак, ich rufe Paul an, да, у нас приставка отделяется Paul an, ihn an unser Treffen zu erinnern.
И смотрим на немецкий вариант. Ich rufe Paul an, ihn an unser Treffen zu erinnern. То есть, чтобы ему о нашей встрече напомнить. Следующее предложение. Я беру такси, чтобы быстро добраться до аэропорта. Ну, брать такси, ein Taxi nehmen, да, мы говорим. Аэропорт у нас Flughafen мужского рода, den Flughafen. Быстро, schnell. А вот добраться, какой глагол будет в немецком языке более соответствовать, чтобы добраться? Достигнуть, да? Дословно достигнуть, erreichen. Erreichen после этого глагола существительное будет стоять в винительном падеже. Итак, ich nehme ein Taxi, schnell den Flughafen zu erreichen. Ich nehme ein Taxi, schnell den Flughafen zu erreichen. Он звонит своему дяде, чтобы поздравить его с днем рождения. Значит, звонить мы с вами только что anrufen, вспомнили. Своему дяде seinen Onkel. Поздравлять gratulieren, который требует после себя дательный падеж, то есть с чем поздравлять? Zum Geburtstag. И поздравлять тоже в немецком языке будет требоваться дательный падеж. То есть здесь будет местоимение им. Итак, что у нас получается? Ruft seinen Onkel an, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Смотрим предложение на немецком языке. Ruft seinen Onkel an, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Я много читаю, чтобы узнать что-то новое. Ну, читать lesen, много, viel. Узнавать глагол erfahren, что-то новое, etwas Neues. Постройте предложение самостоятельно. И у нас получается Ich lese viel, etwas Neues zu erfahren. И смотрим вариант немецкий. Ich lese viel, etwas Neues zu erfahren. И переходим к следующему обороту, который у нас приводится. Вместо того, чтобы, мы скажем statt zu. То есть вместо того, чтобы пойти на прогулку, Йенс помогает своим родителям в саду. Ну, идти на прогулку, гулять, spazieren gehen. Помогать, helfen, hilft. Своим родителям, seinen Eltern, в саду, im Garten. Расставьте все предложения
все слова в предложении в таком порядке, в каком необходимо. Итак, что у нас получается? Statt spazieren zu gehen, hilft Jens seinen Eltern im Garten. И смотрим. Statt spazieren zu gehen, hilft Jens seinen Eltern im Garten. Следующее. Вместо того, чтобы проверить домашнее задание, мы пишем сначала диктант. Проверять prüfen. Домашнее задание die Hausaufgaben. Писать schreiben. Сначала zuerst Diktant, ein Diktat. И давайте посмотрим. Statt die Hausaufgabe zu prüfen, schreiben wir zuerst ein Diktat. Statt die Hausaufgabe zu prüfen, schreiben wir zuerst ein Diktat. Этим летом, вместо того, чтобы, как обычно, поехать на море, моя семья остается в городе. И здесь мы видим, что наш инфинитивный оборот расположен в середине предложения. Здесь ничего сложного не будет. То есть что получается? Этим летом in diesem Sommer statt wie gewöhnlich ans Meer zu fahren, bleibt meine Familie in der Stadt. Давайте посмотрим на немецкое предложение. In diesem Sommer, statt wie gewöhnlich ans Meer zu fahren, bleibt meine Familie in der Stadt. То есть этим летом вместо того, чтобы, как обычно, на море поехать, остается моя семья в городе. Вместо того, чтобы продолжать работу, рабочие сделали перерыв. Итак, продолжать работу. Можно сказать weiter arbeiten, дальше работать. Machen, да, делать. Сделали это у нас прошедшее время. Machten, рабочие. Die Arbeiter, перерыв, eine Pause. И попытайтесь записать это предложение самостоятельно. Итак, statt weiter zu arbeiten, machten die Arbeiter eine Pause. Statt weiter zu arbeiten, machten die Arbeiter eine Pause.